دەم باش لەوان ڕۆژان خەڵکی سەرانسەری جیهانی جەژن و سەرساڵان دەگێڕن. پڕانیا ڕێ و ڕسمێن وان جەژنان لە پەرستگەهێن ئۆلینە. ئەو پەرستگەه ji بۆ خودی باوەڕین ئۆلی خاڵە لە هەفجیڤین و گرێدانە وانە بە عەردی باب و باپیرên wan ve. Digel pêla tundrewiya olê jî li cîhanê ew perstgeh û şînewarên pîroz û dîrokî rastîgefên wêrankirinê hatine û bi rastî jî her devereka destê Daeş gehiştibayê bo nimûne şînewarên pîrozên wê deverê didan ber şafelan. Lê li heman dem jî hewlên parastina paşmayên pîroz û keltûrî dihatin dan û di pêra hewlên nûjenkirina wan jî dest pê dikirin. Wezareta Derveya Emerîkî di rêka bernameyeka vegerandina civakên ku rastî genosaydê bûn hinek ji wan perstgeh û şînewaran paşmayên dîrokî û keltûrî nûjen kirin û çendîn parçeyên wan yên ku hatin dizîn vegerandin. Di bernama îroya çavî Washington'da em ê bizanin ka ew hewldan çendê serketî bûn. Bi xêr hatin çavî Washington. Ez dexîlî şemol û şûna hevkarê xwe Belên Salih برنامه ایرو بر رێوە دەبم. سلااو و ڕێز پشتی دەرخستنا داعش ji Iraqê şarezayên nûjenkirina şînewaran yên Emerîkî li Mozexana Smithsonian û zankoya Pennsylvania û Delaware bi alîkariya Wezareta Derveya Emerîkî kar digel hevberên xwe yên Iraqî yên peymangeha Iraqê ya parastina kelepûr û şînewaran kir bi mebesta parastin û vegerandina wan. Wan li bajarê Hewlêrê dest bi rahênana 500 karmendan kir ji bo wê mebestê. Ew bername çawa bû, çendê serketî bû û çima Amerîka wesa giringî daye vî babetî. Em di bernama vê heftî ya çavî Washington'da mêvandariya Knox Tams şarezayê peymangeha Global Engagement li Washington dikin ku heta demekî nêzik jî ew karmendekî Wezareta Derveya Emerîkî bû û ew erik kiribû xema xwe. Her wesa em ê baweriya Pîr Hadî cêgirê serokê rêxistiya Yezda li bajarê Lincolnê wîlayeta Nebraskaya Emerîkî û birêz Heytham Petrus Şemûn cêgirê yana Nûhedra ya Roşenbîrî û Komelayetî li dihokê bikin. Di beşê yekemê hevpeyvîna me digel birêz Knox Tams de me xwest hinek zanyariyan li ser hewlên Amerîka di vê arasteyê de bizanin û ka çima Emerîkî parastina şînewaran û perstgehên pîrozên kêmaniyên olî li Iraqê ji xwe re kiribû erik. Birêz Tams gelek spas ji bo demê we berî her tiştî min dixwast ez bizanim hûn dikarin çi me re bêjin li ser hewlên Amerîka ji bo parastina û ewlekariya wan cihên pîroz ku li wextê Daeş rastî wêrankariyê dibûn û helbet bi Daeş yanî bi mebest gelek carî ew cih wêran dikirin. Well, of course, the first mission was بێگومان ئەرکا یەکەم تێکبرنا داعشێ بوو لێ پشتی وەیەکێ ئەمێ چاوا تابلۆیە ئۆلی و ئەتنیکی یا کۆ عێراق کریە جەهکی بێهەمپا ژنوڤ ئاوا بکن بەشێک ji wê بێگومان پشتڕاستکردنا vegirandina endamên civakên kêmaniyên olî bû warên bav û kalên wan dê ewle bin û av û elektrîk heb li dago vegerin. Ev projeyeke ku hîn jî berdewam e. Em negihiştine wê encamê ku civakên êzîdî û xristiyanên li bakurê Iraqê ewle bin. Lê beşek ji wê projeya Amerîka vegerandin û parastina şûnwarên olîyên pîroz bû ku beşekî sereke bû ji wê kêşeya vegerandina li nav Iraqê wekû welatekî qeşengî berî Daişê. Ji ber vê yekê me Emerîkiyan bi civaka olî re anko xristiyan û îzîdî û misilman û endamên civakên diniyê olî re xebat kiriye da ku alîkariyê bikin ku çawa şûnwar perestgeh û navendên xwe yên çandî biparêzin û hem jî ji bo jinûva avakirina wan çavkaniyan bi mera alîkar bin. Cihên pîroz yên perestînê goristanên ku ji aliyê Daişê ve hatine wêran kirin da ku girêdana wan bi welatê wan re xurtir bimîne. Ev sedemeke din e ev civak bimînin û ticarî ji Iraqê dernekevin. Helbet ez ê werim ser hindê û ku bi dirêjiyê mê behsê wan babeta jî bikin lê min dixwast bizanim çima
او جهوار او پرستگاه او جهن پیروز بدیتنا امریکیا برسپکتیفا امریکیا گرینگن و دوی بین پاراستن. Well, Iraq is the birthplace of many religions. عراق جهج دایکبوونا gelek olane ew wekû dergûşa xristyaniyê tê binavkirin. Lê dema ku Amerîka naxwaze çanda xwe ferz bike, ew rêzê li çandên welatên din û gelên din û olên din digire û ji ber vê yekê me girîngiyek daye alîkariya civakan heta ku dîroka xwe, kevneşopiyên xwe, yên devokî û her wiha cihên xwe yên perestinê biparêzin. Yek ji demên herî taybet ên ku ez tê de jiyam, ew bû dema ku min di rêveberiya Obama û Trump de wekû nûnerê taybet xizmet kir. Ez beşdarî vekirina perestgeha Êzîdiyan bûm û ew wêneyek min li wir heye. Hûn dikarin qubeyê di wêneyê de bibînin. Ez li vekirina wê amade bûm. Ew mînakek wisa bihêz bû ya girîngiya vegerandina cihên olî wekû rêyek ji bo teşwîqkirina civakekê qurbaniyên terorê. Ew rêyek bû ji bo jinûvejandina awayê jiyana wan û kevneşopiyên wan û rêyek bû nîşan bide ku dema ew dibin zordariyeke bêhempa de bûn, Amerîka bi wan re yew dixwaze piştrast bike ku hebûna wan li van welatên bav û kalên wan dê bi hezarên salan berdewam bike. برسناکس هون دکارن داتیان بدن ما بۆ نمونە ئەمریکا دوان هەوڵاندا چەند پەرە خەرج کردە، چەند جوهوار و ئەو پەرستگاه پاراستنە، چەند جوانە تایبەتیژی بەرزیانێ کەتنە، یعنی تایبەتژی ئەو داتایان کو دەماون وزارەتە دەربە و کۆنفرانسێک لەسەر vênajî هەبوو ئەگەر ئون بکارن وان داتیا بدنمە. Amerîka gelek merd bû di berdestkirina diravî de ji bo şûnwarên dîrokî li Iraq û seranserî cîhanê. Gelek mînak hene li Iraqê ku ez nikarim navê wan hemûyan birêz bikim. Lê ez dizanim li dihokê xebatek ji bo hin şûnwarên arkeolojîk yên cihûyan li bakurê Iraqê hene û her wiha deşta neynewa ji bo hewildanên nûjenkirina hinek kenîşte û dêrên kevnar. Her wisa kar ji bo nûjenkirina perestgehên Êzîdiyan tê kirin. Mezargeha gora Pêxember Nahum jî tê kirin. Ev tev bi alîkariya diraviya Amerîka bûn. û yek ji wan tiştên ku ez tê de beşdar bûm dema ku ez karmendê wezareta derve bûm, me bernameya yekemîn ya fêrkirin û perwerdeya bi taybetî ji bo civakên olî da bizanin ew dikarin çi bikin ji bo parastina şûnwarên xwe. Ji ber vê yekê pir caran xebat û karê nûjenkirina şûnwarên çandî bû mûzexane û arkeolojan re hatiye kirin. Lê ew her civakên olî seredana wan cihan nakin. Ji ber vê yekê me xwest ku em wan bikin beşek ji çareseriyê. Ji bo wê me pere ji bo Mûzexaneya Niştîmanî Înstîtûya Smithsonian re terxan kiriye da ku herin bakurê Iraqê û Hewlêrê semînareke sê rojan ji endamên civakên xrîstiyan, misilman, cihû, êzîdî, şebek û kakayî re pêk bînin ji bo ku ji wan re bibe alîkar ku fêm bikin gava karesatek çê bibe, gavên pêşîn çine ew bavêjin û paşê jî çi çavkaniyên berdest hene ji wan re ku bibin alîkar da ku şûnwarên xwe nûjen bikin. باشە چما ئەمریکا خواست یعنی وی پەرەیەک و ئەم دەزانن نێزیکی 389 میلیۆن دۆلاران تەرخان بکە ji bo helbet vegerandina ئەو kesên ku qurbanî bûne qurbaniyên genosaydê û beşek jî ji bo wan avakirin û vegerandina wan cihên pîroz. Yani min dixwast ez wê bitir zanyariya ji we bizanim. Belê, parastina kêmaniyên olî û pêşvebirina azadiya olî bûye rêbaza derveya Amerîka di 25 salên borî de. Ew jî piştî ku Kongresa Amerîkî qanûnek taybet pejirand û ew bû çavkaniya vê rêbazê. Budceyek taybet ji bo nûjenkirina şûnwarên olî hatiye terxankirin. Mebez jê ew bibe sedema peywendiyeke nêzik di navbera pêkhatên olî de. Ji ber ku dibin sedema hebûna azadiya perestinê û şiyana rêvebirina tor û adetên li nav cihên girîngên çandî olî. Yek ji wan pêkhateyên winda bibe, wê demê civakek bi qasî ku tê de geş û bi aram namîne. Ji ber ku beşekî serêkiya civaka wan, beşekî bingehîna şiyana wan, baweriya wan tê de winda dibe. Ji ber vê yekê ev rengvedana nirxên Amerîkayê. Em bawer dikin ku ew rêbaza derve rêbazeke jîr e. Ji ber ku pêwîstiya me bi wê yekê heye ku Iraq bibe welatekî cihê dilfirehiyê û pirneteweya aram. û ji bo wê yekê
که پیوسته پیک هاتین جداین عراقی کاربن هرن جهه پرستنه و با آرامی و بیت ترسر و رسم خوین اولی بکن جبر ویجی ما اف همو پیک هاتین جدا کرن رامانا کار خوا و مبر خدا و گراندن و روژن کرنا شونوارن اولی ین جواکین دیروگی لعراقی قالوا اندام جواكن كمانين اولي لإراقي تشاوا وان هولن امريكا وسازين نفنتوي جي جبو بارسنا شينوارن بيروس نرخين بير هادي جيجري سلوكي رخصيا يزدا وبريز هيثم بطرس شمعون جيجري يانا نهدرا يا روشنبيري كومالاتي لدهوكن هاب مرنا بير هادي وكاكيتم قالك سباج بو دمي وبير هادي من تخصص بزانم ازانم الدس بيكا ایریشن داعش هون گلک چالاک بون و هفکاری به امریکیان را دکرد گلک واران دا اوا باتی کو ام ایرو بحث دکین مثلا پاراستنا شنوارا یک جوان بو وان بابتان بو اون هولن امریکیان بو پاراستنا جین پیروز چاوا دبینن چاوا دنرخینن بري قال لك دست خوش اشترى وهيك ابتر كارت كنو قال لك ممنون انهم يروحوا نسر برنامجته خدي وقتها قلت قال لك جهه امريكا شغل كل بس جهه كشوان وقتها قلت آبا كرنا مزارقها وجهه بيروز ازيتيا داعش حكومتها هريمه اوقاف قلت 6 جي داعش خرا كربون بس ماكو يزدا براستي ما كار كرب بجامعات او بوي جامعه ميونخ وجامعه دورهام ما بوان كار كر ما ريبورت قال 2019 درخست ب 24 جهه ات داعش خرا كرين ات قال لك وك البايزيديات بيروز من ات بحشقه وبعزاني جي وات شنغالي جي هشت الشنغالي وشانزده البحشيقه وبعزاني بس وكم قلتي ابناء حكومتها هرمي gosh 6 بس ما 24 ما اوفرن بالي او برنامج امريكي متخصص بزعم او برنامج امريكي چندي علي كاربو براسيج وقت سبيكرني ما بوان برنامج کی تیریجا روجه ما او کرو پنا آوا کرنا وان جهاب بس او د سپیکرنا کا باشبو بس پشتي هنگه حكومة أمريكي وبراستي هناك ديتر جينا بس حكومة أمريكي أو دراف دانا نبس يزدابتني منظمات ديجي أو جيهو أو آباكرين أز بيجم ناديا انيشيتيف اشكي مايفا كتيتا بيرام مباشي سي آباكرين سي جيشوانو وحكومة أمريكي جو حكومة أمريكي وقت زاني مليون دولار بدجي هال 2019 و 2020 دا ايش نوكرنا لعلى شيرا از بيجم جي همو هادنا آفاكرين بس قال لك شوان هادنا آفاكرين براسيش عليه خلقي بإيزيديا بوفا نش عليه حكومة بس حكومة أمريكي قال لك هيثم خواز اشتبه برسم ونشد بيجن جبوي كاري أمريكياني بالاستنا ديرو كنيسة يعني كل حريمي قال لك شيبو ما قدريا ناكس كركو قال لك بحث النافع عندك جيت تايبت دكا بلي صوباس بو جنابي هوا ما مستدخيل بس دقيقة هكا أساسك أمارة بدمتها ده هو معلومات ما مستم بو معلوماتها المحافظة مثل تني ما سيه كنيستها المحافظة خري سيه كنيسة همي طوائفة كاثوليك أرثوذكس بروستان سريان أرثوذكس همي أبا سلانسري محافظة مثل تنتلي مثل ما سيزده كنيستهن همي طوائف المسيحي ودشطة مثل ما هفدا كنيستهن السنتلي مثل بمعلومات هوا خير كنيسة هاتنا فقاندن آن هاتنا خراب كرن آن هاتنا أبديكي هنده كنيسة شوا هنده كنيسة بمعلومات هوا كان خراب جينا كربين الجهة السجنية يعني وقت ايه كتكتن كرنا ويلي وقت سجن وتواليت ومناطق النفا كنيسة والي كربين بحرمة وبريزيل كنيسة مهات أبناويلي كرم ما مصاب داخل بس أدي هندك تشجي بجماعتها فرما قرب بالله بالي دجبو عم بحسد بالي فرما صدوا باستشارة وقت حكومتها عراق تشكيل بو مسيحي وكرد الإيزيدي همي داقدان ميسل بدأ طابع عراقي ميسل بدأ طابع عربي مثل
دنگ دا ميسل بتتابعي ولايتك ولاية الدولة التركية. بله كاكا يسمى يعني ام بس بحثي شنوارا بكين أما معلومات أما تاريخية. بله الميسل دير الساعة يونسكو أواكري، دير مارغورغيس سفارة أمريكية أواكري، دير تلسقو في دولة هنغاريا أواكرن، تقريبا 4 دير آن بيش دير تني هاتنا أواكرن، سلاسي دير كنيسة الميسل همي 4 بيجاتنا أواكرن، يدي حطنو كا بله بايدمان باقاندن آن هي بيريزيات. بله پیر هادی وەک ڕێخسایەزدا و راپۆرتێک درێژ ئامادە کرد لە دەمێک و داعش هەرێم گرتی هەلبەتە و بدریژی بەحسێ تێکدان و وێرانکردنا قوب و مەزارگە و گۆڕستانی نزدیا کرد بوو تێدا وەزارەتە دەرڤە یا ئەمریکی ئاگەهداری وێ راپۆرتی بوو هەم لە دەمێ بەرناماوان لە هەولێری و هەمژی دی کۆنفرانسی واشنتندا ئەو راپۆرت بەردەستێ وان بوو هەندێکارن هورکاریین وێ راپۆرتێ لە بیرامە بینن ژ بۆ ئەم بکارن بتر لەسەرڤی بەحسی پاخەبن. او راپورتا نبسل سر براسی سربان جهت پیروز بو بس بشکش و اما زن سربان جهابو وکم گوتی ام چون ما جهت پیروز نه هموجی براستی هندک سلاب کو وقت کچک هبون وکم گوتی یعنی 6 و 8 هاتبونه خراکرن وکا گوتنا حکومت حریم ما 24 جوان ما او کرن داکیومنت کرن 12 شیت بحشیقه و بعزانی و 8 شنگاله او راپورتا ما او کرن او حتی نو تشتی باش همو هاتینا آوا کرن یا تعلیق هاتی آوا کرن یک جی کا محمد رشان مدگوتی محمد رشان السولاغ الشنگاله او جات آوا کرن حکومت امریکی گلک براستی پردا گل آوا کرن بس خلق ازدیجی وان بخوا پشتی داعش وان شو آوا کرن هيثم اون وكو جواكا كريستيانا وكل دو اشور ونابت ديتكو ونحس كان خب الناس كرن وچندي اليكاريا امريكيه يعني سازي نفنتوي كر هطا وان جهه ناس بكنو وشافي وان لي بتنهم بو نو افاكرنا وان هم جيبو باراستنا وان راستي سفارات امريكيه الهوليري والقنصليه الامريكي قالك اواجي هولدان دا عندك عدشين وارد هشتا اواكرن بس ترى بيجن بداخه وحكمه عراقي قبيل نذكر دومايك رابورتاجيك مطرانا كلدان الميسل قلت حكومة العراقية درفت نادت اما عندك منظمات كنائسها بتاعوا كرن ام دستي مفرحة يوكيل بو تشيكاسي بيت ديرت ما ان شينوارت ما ان دير بابو بابين ما بين اواكرن اجبر هندي از داخازا يعني نوكا قالك جارة الفاخمة المحلمة محسن مسيحي دوكي عندك جهي هبون يعني دي كامن بومن رحمتي هاد تو هند جات كرجين قلت ما جيران الجي هبون ام حس كربان اواجر ما برنا مال بله ام ديوان بحثا ام دي هي دار ما وقتها بتر ام بحثا بكين لد مدفع بيجم كودا ما قفل سر جواك كان هبا قالك جاران يونسكو وسازين جهاني ركن تايبت هنا جبور ريغرتني للدزي ولخراب كاريان هلبت عطاكو دستن وان نجحنا وان جهن بالنرخ ناكس تامس شارزاي بمانجاها جلوبال انجيجمنت لواشنطن كارمندي كبار برزبو الفان مجاران لوزارة الدرفة امريكي وان استراتيجيان شمارة شروفاتكا دفي باشيدا من دخواست بتايبتي تو بحثي هندي بيكيكو امريكا واجانس اليكارن دي جي اليكاريا خلكي ذكر يعني جي هناك الرين نشا خلكي دان تشاوا بريكو اوجه ببنى ارمانجا تيرورستان يعني كمان الراديكال وان جهه بباريس هندك استراتيجي هبون هندك ريك هبون جبوينا مدخواست بترج وانا جمره بحثكي بتايبج لدمي وزاره الدرفه او چند جبو هلبات خلكي خوجهي وحكومات انوان جهانجي بتايبج العراق وسوريا نشان دان جبو او بكارن جين خو بباريزن
I mean, at a fundamental level, it's about خالا بنگهین اولکاریه و افبویه پرزگریکا کو امریکا به حکومت عراق و هرم را لسر آلیکاریا کیمانین اولی کار کریه دا کو جبو اولهیا خوا رولک بلیزن ام دزانن دما کو جینوساید ایزیدیان دست پیکر ایزیدی به پاراستن و بروانی بون او نخودی امکان بون و نجی ریجوان را هات وکرن کو بروانیا خو بکن دما چتین داعش درباسی شنگالی بون همان تشراست دما بحث خریستیانان ورکرن هرچند اولهی و بردوامیا جیان گرینگتره جپاراستنا جه واران لی جبلی و هن گاوین دنین سرکی جبو و مبستی هاتن آویتن یا یکم اوه گاوا جواکه که خودیتور و ری و رسمین خواهین تایبت تکست که نویسی جیر آفران دبه کو ببه چافکانی و نیشان بده کو او خودیه و بلگینه او دکاره به حسانی و نه و بگرن او دیراوه که کرد بکه دا کو هگه وره دزین آن تالان کرن و او لمالک مزاده لنیویورک بو نمونه دیار بو جواتا کو خودیه و نه دی بلگه هبه و دی بکاره به بیجه نانا او تکست یان پارچه یا میه او هاتیه تالان کرن ده همان دمیده مدزانی کو پاراستنا دستنویسین کفنار بلگین کفنارین مینا انجیل و قرآن و نویسرین دنین پیروز هر هیا مطران کاتولیک کلدانی لهولیر هولدانک هجا هبو جبو دیجیتال کرنا وام بلگیان و پشترا گرتنا وینین زلال جوان را دا کو او لپاشروش او لبن تبیرا من کو بری چند سالان من سردانا اوفیسا ویکر و انجیلک کفنار یا دست سالا چاران دا جهیلا کشیشکی و هاتبو نویساندن و با آرامی کو زمان عیسی مسیح بو هاتبو چاپ کرن وی اوینه نیشان من دا گر لور لامریکا تشتکی 200 سالی کفن هبه امی بیجن او کفناره لی بلگیک بو هما ودگره دسپیکا سردانا خریستیانیتی وی مترانی او پاراست بو دیجیتال کربو داکو ام هر ببینن و قط وندا نبه پشتره تشتین کو نین وگوهستن هنه آواهی و پرزگه و گورستان هنه پاراستنا وان هنکی آلوستره جبرکو او دکوه واری اندازیاریه ده خباتک مزنتر و پریکی زحفتر جیره دوی لگلک چافکانی جهیلا جواکین خیرخوازین ناونتوی و هنه کو وان یکان دپاریزن نو دکن میناکه کو از هرگاو برونی بحث دکم او کو جهیلا یونسکو و آژانسا چاندی یا یو ان و به هفکاری لگل میرگهن عربی دست به نو آواکرین و نوجنکرین مزگفته که کون و مناره بناودنگ و دو کنیشته منزل موصلی او هولدانه که برچاو بو و پشتراس کر کو خریستیان و مسلمان دو جاندنا جهن پیروز ین هر دو اولانده بجداری کر و او نشانک بو کو او به هفدوره دکارن جواکین خواه آوا بکن پشتی ویرانکاری داعش بخوره آنی سریوان torn apart due to the horrors of Daesh. تا بحثایون سكوكر من دخواز بزانم يعني دوي أركي ودا جوان صالا وجبو باراسنا وان جها حتى چندی هفکاریا و دیگر نتوانی گرتی هبو و آژانس نتوانی گرتی هبو جبو وان جها دیار بکن نشان بکن و بپاریزن. Well, one of the things I'm most proud of, my office at the State Department partnered with the Smithsonian. یک جتشتین کو اسپیس سر بلندم کو اوفیسا میا وزارت درو لگل انستیتویا موزخانه سمیتسونین هفکاری کر. اف پرتوکا کو هندوینن ما بری آزاد کرنا موصل درخست ما لسر هیزن عراقی و کردستانی بلاف کر و تیدا داخواست کر پرنسیپین بنگهین ین پاراستنا شونوارین دیروکی و پاشماین چاندی دما شر چکداری ده بپاریزن ما شیوین بنگهین راوکر کو اگر تشتکی کون و دیروکی لدما شر کت پیشوان ویران نکن نوها اگر او بشک دیمن شربه او جدایه لدوی بوهای نوی جهی لبر چاوان بگرن دوی هونجبو پاراستنا وان جهن کونار قربانیه بدن ما او جه لسر نخشیان دست نیشان کر ما او نخشه ورگران کردی و عربی و انگلیزی و گهان دوان هیزین بجداری رزگار کرنا موصله بون ده همان دمیده ما آگاهی دان دما کو هون گورن بکوم ببینن دوی دست ندن نیشان و دلیل وان گوران وی که باش جهه خواه گرد او آلیکار بو حتا کو هیزین رزگار کرنا عراق و هیزین کردان
بشاشتی شونوارên çandî wêran nekin. Zêdebarî wê jî me li gel Wezareta Berevanî an ku Pentagon hevkarî kir da ku dema hêzên me yên asmanî li armancên Daeş bixînin ew hizra şûnwar û cihên pîroz bikin heta ku bişaştî em wan wêran nekin. Ev rêyek din bû ku me tê de gavên zêdetir avêtin da ku kelepûra zengîna çandiya Iraqê bi baştirîn awayî biparêzin. Her tişt nedihat parastin ji ber ku Daişê derfet girt nîşanên olên cuda ji holê rake. Me lez kir heta ku Daeş derxînin û rê li ber kiryarên jînosaydên kulturî bigirin. Stop them, to push them out before they committed any more cultural genocidal acts, along with their genocide of actual people. هەتا ئەرکە وەسا سەرکەفتی بە و بگها ئارمانجا خوا ئەمریکا و ئاژانسên ئەمریکی و هەلبەت هەفکارên وانên نێفرەتەوەی ژی چه استراتیجیک پەیرەو دەکرد؟ Engagement. We were trying to connect with the religious communities. بەشداریکردن و عەلاقەدارکردن hûn dizanin me hewl da ku em bi civakên olî re têkilî bikin û wan bigihînin hevdû da ku diyalogê di nav wan de durist bibe. Gelek caran di hewildanên rizgarkirinê de ew dihatin jibîrkirin. Helbet haya me ji cinosayda ku Daişê li dijî êzidî û xristiyan û keymaniyên din pêk anîbû heye, lê ji bo têgihiştina şûnwar û nîşanên wan jî pêwîstî heye û piştî têkbirina Daişê Amerîka gelek sozên xwe bi cih anî ji bo alîkariya nû avakirina Iraqê û civakên wê bi tevahî ku ew rengvedana nirxên me ye û rengvedana siyaseta derve ye Amerîkayê heta ku Iraq bibe welatekî xwegirtî di rojhilata navîn de û bibe dostekî karîgeriyê Amerîka. Country it once was in the Middle East, and be a more effective partner to the United States. ئەم ڤەگەڕن جەمێڤانên xwe jî heytan piştî şerê Daeş خەڵک هەتا ڕادێکی فێر بوو کا چا سەردەریە دیگەلڤان جihên giring û pîroz biketin. Yani pisyar ewa dê hûnê çi bikin wekû civaka Kristiyana heta ku destê komenên radîkal ji nihaw paş li paşa rojê negehte wan cihê pîroz. Yani diz jî neşin wana bidizin bû nimûne. ماني تصني كاك دخيل راستي خلكي ما حطنوك بواري نمايا يعني حطنوك يعني تشبكتن نشيت حراسة الويرة ذكر نشتويرة نشيت شكي شكو هر چند صالة أبا بردامة سر خلكي ما يعني أبا 2000 صال حصد مسيحياتي وأم حضنوك وقت مسيحي أم حضنوك وقت بيجن أم ضريبة مسيحياتي قدن نوع عراقي زحمته خلكي ما الويشي الا تشتكي حكومي انكو رسمي هبت شين والد ما حراستها ان تشتكي دينت يعني زحمته نتاجي تلك 6000 نفوس بري داعش المثل هابين انه كا حفتين خزلتني الزبري اجيك شافي زبرنا دوي كتشناوير سبيدا حطاي بالي شافي زبرن زحمته بله پیر هادی شنگالم دزان درجاهی دیروکی واری گلک ملتا بویا نشان مسیحیه لی دیار بونا و حتی مزارگاه کی شیعیان لباجر شنگال بخوها يعني نها قد شارزای لجم خلکی پیدا بویا کا چاوا کارکی بکن حتی اوجه پشتی بنا نوجن کرن جارک دی بنا پاراسون بنا وکو بجن سلامت بن أنا بديت كار سروي بعالي نهات يكرن براستي خلق إزدي غلق بقر يعني خلق شيعة إدي تر سنة تكا نكا شوين بقر يعني جو بس تكار نهات يسر كرن شاوا إنه أوكي أمي جارك دي chicken هكا تشتكي وسا جارك دي وكدا عشات يا أمي شاوا بيك وجين أمي شاوا وان جيت خواب پارست نپوده کاری که وسا براسی تشتک چه نبویا و مدویات تشتکی هو چه بوبا بس تشتکی از امشی زانبن تشتکی او چه نبویا بس خلق کی دبل پیغرب عايشه بس انه وسا چوينا بغير يعني بله هلبته وكو ناقص تامز بحث كدي كو مسألة أولهية باراسنا هرمي بري هر تشتيا بل اللي جبو بشتگيريا وقرانا جواكن كوبونا قربانيين داعش بو سرمال وملكين خوا وزارة درفيا أمريكي وكي ما قلت جبالي نهاجي 389 مليون دولار ترخان كرن باشك جوي بشتگيريا عدراوي بو جبو نوجان كرون چاكرنا واشو نوارا وهلبت مزارگهن جواکن ولی ناکس تامس شارزای پیمانگاه گلوبال انگیجمنت دو واشنطن آگهداری وان آلیکاریا یا مجه خواست هورکاریا بدما براسیجی من دخواست بزانم کانی و وکو آجانس امریکی
چاوە ئاریکاریە هەندێک دەکرد و جهە کوێرانبووی بە کەتیە بەر ئێریشێ ڕاستی ئێریشێ و وێرانکاریە ببە یا هەلبەتوان کۆمەڵ ڕادیکال جارێکە دی نو ڤەگەرتەڤە جارێکە دی نو بێتە ئاواکردن. Firstly, it was providing resources. It's very expensive to restore and rebuild and reconstruct these ancient sites. یا یەکەم پەیداکردنا چافکانیانە ئاواکردن یان نوژەنکردنا شوونوارێکی گەلک پەرە ژێرە دەوێ ئەو پڕ بووهایە ئەس دەزانم کە ئەمریکا پەرە ji بۆ ئالیکاریا ڤەگەراندنا گۆرا پێخەمبەر نەهوم و کەنیسە و دەیرێن دنجی لە باژارۆکێ ئەلقۆش تەرخان کرد بوو ئەس دەزانم کە ئەمریکا ji بۆ پاراستنا پەرستگەها لالەشێ پەرەیان تەرخان دکە ئەو ناڤەندا پیرۆز یاکۆ 4000 ساڵە لورە لەگەل وێ ئالیکاریە پسپۆریە ji ئینستیتویا سمسۆنیان و موزەخانەیە لۆڤر لە پاریسێ و زانینگەها پێنسیلڤێنیا هەلبەت هەفدەم لەگەل هەوڵدانên یونسکۆ دداویەدا دانینا پلانێکێک و civakên herêmî tevlî wê bibin da ku delîveyên kar peyda bike û mirovan bigihîne hev ez bawer dikim ku vegerandina şûnwarên kelepûrên çandî dikare rêyeke bihêz be ku civakan ham bide heta ku bi hev re bixebitin û hizra jiyana xwe ya berê ya aştiyane bikin ji bo alîkarîkirina dariştina paşerojeke nû pirdilfirehî û lêborîn û dûr ji gefên Daişê anko ev cih dê heta hetayî nemînin lê ez ji rola ku Amerîka lîstiye kêfxweşim hevkarên me yên li netewên yekbûyî li îmarat yekîtiya Ewropa û yên din hemû di vê qadê de bejdar bûne lê gelek tiştên din hene ku divên bên encamdan. What role the United States has played, our partners at the UN, the UAE, the European Union and others have all invested in this space, but there's a lot more that needs to be done. و شێوەیە زانستیژی هەنەش بۆ هەندێ ینی نەهەر جیا کوێران بووە یەک بێت دیوارێکی دانێ یان تشتێکی دانێ لێ دەوێ بە شێوەیە زانستی بێنکردن من دخواست بزانم ینی ئەو شێوەیە زانستیەن ئون ئاگادارن ئون زانن شارەزاییوان سەر هەیە و دکارن دیسان جارێکە دی دەوێ بەرنامێدان بکارن باوەریاوە یان وان شێوەیە چاواتێکردن ji بینەرین مەڕە یان ji خەڵکێرە شلۆڤە بکن ji bo ku alîkar bin eger hatû ciyekî wan wêran bûye berwêranî ketiye bikaribin bi şêwekî zanistî careke dî vegerîn neve. And that's very hard to do that. Belê ew karekî pir zehmete di civata parastina keleporan de nîqaşek heye ku tu hewl didî ji nû ve ava bikî hîm bibî yan jî fêr bibe ku parçeyên şikestî çawa li hev vegerîne û em vegerîne wek rewşa berî 500 sal yan jî 1000 salî tu hewl dide kavlan biparêzî ku nîşan bide bêka çi ye ji xwe ev yek çêbûye ku hewl dide tiştekî nû ava bikî ez bawer dikim ku bi rastî ew girêdayî civakê ye nemaze civakên olî ji ber ku dê hewcedariyên wan yên bêhempa hebin ew ê bixwazin van deveran wekû perezgehên xwe bikarbînin û qurbaniyên xwe bidin lê projeyeke din ku ez niha li ser dixebitim ji ber ku ez ji xizmeta hikûmetê derketime û ez dê buharê dest bi projeya nû bikim û li ser wê bisekinim ka em ê çawa warên pîroz ên kelepûrên olî bikarbînin da ku peywendiya navbera civakan xurtir bikin teoriya min ew e ku ev şûnwarên kevnar rêya pirrengiya olî nîşan didin ku bi giştî li gelek cihên derdora rojhilata navîn cuda ne li îro xaleke werçengxana civakan ber bi pirrengiyê ve dest pê kiriye hizir bike ka çawa rêz li baweriyên wan kesan bigire ku xwedî baweriyên cuda ne kes pîvanên netewên yekbûyî nave guhêzin welatekî mîna Iraqê lê ew ê li dîroka Iraqê binerin û bêjin werin em behsa başî û xirabiyan bikin û bînin bîra xwe ku cîhan her ku diçe pirrengîtir dibe em ê çawa vê dîroka hemrengiya olî û etnîkî ava bikin da ku paşerojeke bi aştiyê û dilfirehî ava bikin. Hûn dikarin çi dî ji me re bêjin taybet di vî buwarî de ku şareziya gelek berfireh heye. There's so much to talk about because Iraq has such a rich gelek tişt hene ku em li ser biaxivin ji ber ku Iraq xwedî dîrokeke wisa dewleme de ku vedgere hezarên salan Daeş hewl da ku wê ji holê hilîne û her tiştî hilweşîne da ku îdeolojiya xwe li ser Iraqiyan farz bike lê bi hevkariya Amerîka û dostên me yên Iraqî û Kurd dawî li terorê hat lê ji bo ku em bi rastî nîşan bidin ku Daeş ji nav çûye pêdivî heye ku em van paşmayên rengîn yên kevnar biparêzin yek ji wan tiştên ku ew qas bandor li min dikir
كر أو بو كو أز تشوم سردانا قرقوشي ومن جورا نيثني بيخمبر ديد أو ميناكك عجيبو كو عراق تشيا وتشحو جداري بمهيا أم خباطي ذكنش بو باراستنا جهن بيروز ين جهوان وهجمارك بتشوكا جهوان هاتبو سردانا ور أو جالية مالباتك خريستيان و وجالية كرد مسلمان سني و هاتيا باراستن أو عراق كو أمجبوه تيكوشيني دكن أو عراق بو كو داعش هول ددا تيك ببا أو عراق كو دفي أم هول بدن جبو جنو آفاكرن و جاندنا وي بكن جبركو أجر أفيك بجي ورا دي ببا ولاتكي پر بهستر و خودي پاشا روجك گشتر. The country will be on much firmer footing for a more prosperous future. أمجي بهيفيا وي روجينا هوال ودوستي ما ناكس تامس قال لك سباس جبوها فيها فيفيني. Thank you. دیسان وەگەرنجەم میوانین خوا پیرهادی مدخواست بزانم بەری هەفتەیەکی قونسڵخانە ئەمریکی لە هەولێری سەردانا لالشی کرد و ڕاگەهاند و ئەمریکا وی 750,000 دۆلارێندی تەرخان بکە ji بۆ ئاواکردنا لالشی وی گوت بوو و پارەی هەتانەها ئەمریکا دایگەهایە 2,300,000 و چ زانیاری لەسەر ڤان هەوڵان هەنا و هەوڵێن نوژەنکردنا لالشی چاواتین چا بڕێ بەدیچن. درسته دقیقی خود أبجي براستي ما مجي وكيوا مش إعلام بهيستي من الودري حاضر نبون بس تشتي باش از بيجم إيتها كلالش بوي حكومة أمريكي كري إنه وكا تاكو دي نوها تلاكس رفيتي بجيوكي وكا بزانستي هاتا نوكرد أفتشتكي بجامعة بنسلفانيا ربتشتكي قالكي باش أفتشتل داري دي ترنبو براستی تشته کاس کارم بیشم سروی دم گله که تخوش انه حکومت امریکی و هناك پریدیش الودری ده ومد به حکومت حریم و حکومت عراق جی براستی و ادی ترجی يعني وكا حكومت امريكي الودري وكن بس از بخوا نزانم وكوان قلتي از الودري حاضر نبون بس هم كلك كيف وشو بله هيثم ناكس بحسين وجان كرنا ديرو كنيسان لالقوش يكلوا انك جيدي وحتى يكشيت جهويان لسر عليكارين امريكان الجهين دي وچه آگاهداری هنه چند معنکو حوجه هندين بين وجان كرن بين آواكرن جارك دي تايبت ات كريستيانا بل راستي ما نسنتر مثل ديرتنا همي يتخرب كرين بس آية كادشين بدن نجي كرين أنا جارك اللي دوباره كان درس كنا بقى سر نجي ما إجبلي جهة بيروز يعني أم حس كان السفارات الأمريكية عن رخراوة منظمات الجيراني عندك شنوارد هين وك مثلا عندك تاخت هين عندك شنوارد هين قطبخانات هين أم حس كان أبجي بين اللي يجي كرين دا نبز بوديرا ما ديرا دا عندك خلكي ديجي بسح كلاميري شكو خلكي ماشي قد بجنا أبا خلكي منطقية دبزان شو منطقية جيك بالي من تخصص بيجم هيثم كول دمك وناكس داخل كهرب لا عندك دفتر تبرين وتجي خو جوهرت قال لك سباس ماشي جاري كدي ويقرن من تخصص بالي بكلام ما يدبو بير هادي من تخصص بسيارة داوي شو بك مهردو كان ونهزدكن كترس جاري كدي قف وترس لسروان جين بيروس لحري ماوا هيا وهيش تمايا خطري أبراستي مايا وإزدي هرو يعني وكا قوتي بحثا في تشتيت كن وأم مدفي وكأنه حكومة أمريكي بإيدي ترجي وقتي أفتر آفاكرن إشنهو باش أم بيجن كاكا تشتكي دي چيبو أمي چكن أبراستي ترسكا مزن مايا جبر وقت زاني إنها شنغال هيش يانزدا وكي بعربي قوتي قوات العسكريتي دينا وفيش تركيا قاسفيني وهيش دهبو ديسا داعش هريشك دابو دسي درا فبراستي ترسكا مزن هي مايا ومتخوازن انه اشنو بيبا بحسا في تشتي بكن بالي هيثم تخواز امان برسي ونهزدكن كترس وخطر لسر جهن بيروزن كريستيانا اللي هريمي هيا يعني مايا حتى نوكا يعني نوكا شيء أسقط الطاقم ترسيت هاي خلكي ما نشيت تلميسل خلكي ما نشيت تشتكي الويري بتأكرن يعني باوري نوكا باور نب حكمة عراقي هاي نب خلكي ميسل جي هاي شوكو هردوكا تجي وك أس
كريستيان بينم تيجي كريستيان لوين الشركة يعني احتمال إعلامي عن احتمال رقاهاندني بيجن عن احتمال مسيحي كريستيان كان بو إعلامي درسته بس واقع حال تيجي خلقي متكن حضنوا كان خاني دماء مسيحي عميب دست عربة إيش بنده أبد تيجي كين بدل سباس هيثم قالك سباس بير هاديز قالك سباس يا ود كم وقتي وا تو باسا كان نبدا قاز از باورناکە وەختیمەما بدا خوازە لێبورینە داویە چاوی واشنگتن ئەسپاسیا ناکستامس شارەزایە پەیمانگەها گلۆبەڵ ئینگەیجمنت لە واشنگتن دەکەم و ئەو هەتا دەمەکیزی وەختیمە گوتی کارمەندێکی وزارەتە دەرەوە یا ئەمریکی هەروە ساپیر هادی جێگیری سەرۆکی ڕێکسیایەزدا لە باژاری لینکنی ویلایەتە نەبراسکا و بریز هەیثم پترس شەمعون جێگیری یانەیان و هەدرا یا ڕۆشنبیری کۆمەڵایەتی لە دۆکی هەتا بەرنامەکە دیە چاوی واشنگتن ئەس دەخنیشەمە هیڤیا دەمێن خۆش جوەرا دخوازی خدا حافظ.